ole khong choi thani som pariat inrin ni ania khobel thu tharlang sar kan lor le dona Middle East lama hian borok tharang engemaw oma mipui ngai ven mek ania Hamas le Israel inramna te engtin nge omtak zel tite le Gaza in dona ina angong Israel huatna khovel mun thang thang alan tir thina nia hei US khopuya ngai niwe khopuya ngai po Israel dodalna Hamas thlopna lantir hanile tabokani tiang vel te chu kan khovel din munania Gaza in dona thlen chan ber kha October ni sari san hele somni pathuma Hamas an Israel chimlam an luchil awanga thleng kha ni kan theta gang khan khami huna khan Israel milesa sangkhat le zathum sangkhat jani bor chho kha an thata an muapiang an thata an man boka Nova Music Festival abe puithlaga ni boka Gaza Dragon Rocket tam taka sur pheya kan tiang khan boro ka tang tuipui tangten khomola tangten Hamas hel le Islamic Jihad te an thoka kan tiang khan rova tekin an vache ani kha Israel in atu ka tangin Gaza abe tran ngal ta bokani voin thleng hian hei tuna in ka hai drama ro manna in kalpuan nia tuna takhir chuan ral thuam puakte an chol taria ama ero chu Hamas te hian Israel mi le sa an man zinga boral tote mi som pokolai mai thon turan lanaya Israel lama hlan turan lanaya hei hi an deal chunga mi deal thokhatna hnuaya mi khania o ama ero chu he deal hi ala hlotling hlei thei bik lo Israel mi le sa an ruang Hamas te na thon turan la thon miaw lo wang hian la thon zo lo wang hian Israel chon thinrim to veu maya malak chun jom le ngal mai tur nge ti te ngai dan lian tak om mek ania borok atang chho mek ani October ni sari sanhele somni pathuma Israel beina Palestinian mi le sa tam tak in rolte US amman an nitlat mai Palestinian mi pakhat dan lo US alut chu October ni sari sanhele somni pathuma Israel la ka fir fek beina thlak na khan alo tel ngei ti fin fiania hei hi US lam thu nei tu te chuan puangin an man thu an soi Federal Prosecutor te chuan kumsom thum pathum mi Mohammed Amin Akub al Mutagi tanti chuan mana silai geng fir fek pol mi ni in Hamas te thupe gangin Israel ram apal tlanga anhuwa US aluta visa adil na hi dot mangin akalpui Mutagi hi tun thlatir lam khan Louisiana a Lafayette manani kumsang ni somni pali September thla khan US dan lawin aluta man hani taka wanghen zel lama thona ni tani Mutagi hi Gaza afir fiak pol Democratic Front for the Liberation of Palestine le National Resistance Brigade member ani a hemi tum thlatir lama FBI agent in a criminal complaint an thelua tangin tarlan ani complaint hininga ni khan federal judge thupe gangin unseal ani criminal charge hi Israel in US na information a pe ka tanga siam ani bok October ni sari sanele somni pathum jing khan Hamas nukba unit member te chuan Israel laka be puithlak na lian tak an kai roya darkar khat borvel zet Hamas roi tu Mohammed Dev chuan be puithlak na tur hi apuanga mi puite chu be puithlak na atel turin a som bokani Israel chu in baltanga in lu silanga ni in mu apiang in that tur ani ti in rifle nei lote rifle pek ni in silai nei lote ral thom nei lote po pek an ni chutiang chuan helpol member Hamas member ni che lote po chutiang an mani thlop tu te tam tak he Israel beina hian an tel ani silai nei lo than khat te chuan chemte te hrei puite kan tiang khan hriam hrei tam tak nen Mohammed Dev thupek mang khan Israela han lu tani kha Mutagi hian he poi khoina chungchanga hian jingda ruglamini somni panga ema social media hreve ni na soya hi be puithlak ani atanga minute engamazat nu ani dei fana puan nu jingda ret le minute som pareta midang tenen he be puithlak na telve tur hian an chuak vele ni na soi jingdar ko le minute somthum pathuma chuan an pol atelve na pol chuan ramri an kan to minute somthum borvel nuwa cell phone chu kibus kafar azabula service tawara akoneka heihan Israel ram chunga omti atilangani kafar aza hi hebe puithlak na a harsan na tong na saber khotlang hanni a hi Israel ram chung ni in Hamas be puithlak na atuar na saber le rap thlak taka soisak khuwa hanni he thil thleng a hianin he kafar aza hian mi jani somngo borvel zet tha anni
he ka faraza hi kholian ani lova mi zakwa somnga borvelom na chu bei hanni poi khaitu te hian dar kar khat chungin khuwa hi an la a mi somruk pahnih le security personnel som pariat an thia civil mi som pakwa an mantel bokani heta hian firfiak jani somnga borvel an lut Democratic Front for the Liberation of Palestine hi Popular Front for the Liberation of Palestine peng pakhat an nia Palestine zelen na tur hian mi puite an fui thina heta po hian National Resistance Brigade NRB te hian firfiak be pui thlang na tam tak hian thlopa hantel pui ani tuna US an man tak mutagi hian ral thuam man nei dan tarlan document thala ga thona National Resistance Brigade thil nei te anni NRB member ral thuam keng dang te nena an thalak pon ya message a hian he pol milesa ani sia tarlan na haum bokani kumsan hele somni pakhata Israel ramasi pai mun pui pakhat bei ani na po khan he pa thu je hluite hai chho zel nia kumsan hele somni pakhata Israel ramasi pai mun pui bei ani po kha achuang hlea pathian mingin ka dia me hetiang hi kan ti zelang ti in alo post ve to bokani investigator te chon October ni sari atanga phone in biak na han record an mu chuak unwal boka mutagi ana he thil thleng chung changa soina te Israel mi ten sim chat tora holiday an man chung changa soi hi muslim te cholni Eid Jewish version anga soi ani intin ge US ya lu thei ti hi zona lian takani mutagi hian August sanele somni pali khan Cairo US embassy consular office aluta heta hian visa hadila visa dilna turin thutiam te hala buka akut jek thalak te ama thalak te po pe kani kumsanele somni pali September thla khan Dallas Texas athlenga Tulsa Oklahoma kar siamna a thoka ele in lam siamna thok turin in son bok Oklahoma driver's license anei nia soyania anua social media athalaka post chuta chuan cafe aha handgun alot lai ti lanani thalak danga chuan afa te chural thuam kengin ain lantir bok Israel sarkar chuan mei sanhela somni panga khan Israel beina tel mutagi chu US alu thu an hriat tira khamitha khan FBI agent te chon lejana restaurant pakhata an lo nang ching trap to an dapna han lo thokan lo zui ngar to hi alonia federal prosecutor te chon federal US Western District Court of Louisiana mutagi hi firfiak pol thop tu singa menia visa diklavin US alut ti an hriat tir bok Louisiana jail record a chuan mutagi hi Lafayette pona Saint Martin Parish Sheriff Office zela da ani thu tarlan ani Middle East ram boy ni ti chu kan hria hemi wang hian Donald Trump chun malang na lian tak a Trump masa po khan local pui to Israel tho pui turin Israel le athenam ram te chu an pu ber Abraham ming choin Abraham Accords kha aduan chu puya khami noi khan Israel chu ram engam mazatin sarkar panga ya anga pomin tho dun na te an lo siam pui to normalization thuthlung kha an lo zia pui to ni kha etuna hian Saudi Arabia chu drama next project ania Saudi chu normalization thuthlunga billutel tomin Abraham Accords noya hian tel tir ve ngei turin malak na lian tak Trump hena kalpuya US President Donald Trump chuan nimin lam khan Saudi official te chuan Abraham Accords zomandu thu an soi min hriat tir ani tina soya Reilo te Abraham Accords chu ti zomani don ni in Trump chuan soi Trump chuan tuna chuan Gaza in ka hai nei ani to Iran nuclear hlo omna ti to pani to wangin Arab le Muslim ram te chuan Israel nen in lei chin na an nei ngai to in lei chin na pa ngai nei turin tuna henrin na lian tak ka hat me kani ati Trump chuan Fox News in han kom na Saudi Arabia chu he normalization Abraham Accords sa aron lu ka be sei midang po lut turin ka du bokani Saudi Arabia lu chuan helai ram biala maram engam moza thian anron lu ve du ka ringani Saudi official ten chu tianga lu an tumna an du na han lan ti rem tia zona changin Trump chuan an nei to chu tiang chu an du thu an tilang to ni chun haya po khan ania nizan po khan kanin bia Abraham Accords lu an du thu an soini ti in Trump chuan atar lang Saudi Arabia chuan Jerusalem hian Palestinian ram tun din na turin omjanei taka ma alak chuan emo tianga hil omjanei taka malak na kalpui lo chuan Israel chu in leichin na nei puyan tum lo thu an lo sei to ni kha War of Revival netene huan Gaza in dona ming thlak tura rotna chu cabinet in vote athak mek Israel cabinet chuan cholni hian Hamas le Iran IO te laka in dona kalpui kha official athak turin vote athak dona War of Revival ti athak tumani ti in Hebrai media te chuan an tar langa
Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel Katz ten rotna an siam hi aming Sword of Iron ti kha ani dona hei October ni sari sang hele somni pathum nuwa Hamas laka bepui Israel na athlak ming kha ani hei aming ni ma se Israel rama mitam tak chuan he buaina hi October ni sari in dona ti in an soiboka Israel hian bepui thlang rang rang local pui towa December lakan kan broadcaster chuan Netanyahu hian in dona ta na ming dang chi rang rang angai to ani na tar langa Genesis warte Gaza warte Simchat Torah warte po atela Israelin sipai beina akal puya May sanele somni pakata Operation Guardians of the Walls te emo 2014 na Operation Protective Age anti te atiang te pokhalo kalpui to in formalia khovel theta in dona han kalpui jinga hian 1967 na niruk in daw kanti te 1973 ya Yom Kippur War te sanele paruka Second Lebanon War ti te pokha indawna lian tak chuak to zinga mi ani heti lai hian ni china kan hantar lan jok tak New York a choni Israel do dal tu activist ten pung khom chiam maya October ni sari hian Hamas sipai ho tu pa ye he shinora shedring na hun ten mang hial mai New York khopuya choni Israel do dal tu activist te pung khom chiam main Hamas roi tu ye he shiner thi cham phapualin furfiak roi tu engemozat thalak te phau chuakin tiang chuan kong an zo pui kan thre tangin October ni sari san hele somni pathuma Israel laka be pui thlang na lian tak Hamas in kalpui na khan abul tum tu le ro manna siam ber tu ye he shinwar kha ni in October ni som paruk san hele somni pali khan Gaza Israel chuan an thatani far left Israel dal tu Paul Bronx anti war coalition tia kau chuan sinor tana vigil hian buat saya South Bronx venga nei ni in heng group hian exhibit an kalpuya sinora chanchin le athalak te pho chuani Hamas roi tu dangte Hezbollah ho tu Hassan Nasrallah te Iran roi tu thalak rang rang te po pho chua zinga hian antel heng activist hian thalak an share na an tar langa Hamas le Hezbollah te US in firfiak pola an ngaya mara chu firfiak an ni lo thu te an tar lang bokani Palestinian te chu tharum thowa an chen in na tanga nor chualu yan ni chu tiang chu helai feng Bronx sa cheng te in nei tu ten in lu aman ti sanga an hno chua dan nen kha nei nang cheni ti in tu soi tu pakhat chuan a soi Israel do dal tu pol then kha chuan an malak na hian thlopa USA Columbia University Israel do dana campus collision point an thlop ni in an soi Columbia University apartheid divest chuan sinor fangna thu chua an siama amartar ti in thu chua an siama ni hi firfiak pol thlop na langsar takania America rama juda tamna khopuya po hi kalpui ani he pol thil tum hi Zionist entity ti bo ania an website apo Palestinian resistance le exist of resistance hi Palestine tana zalenna an mu theina tur kong dik tak om chhuna ni thu an soi mara chu he pol hi pol te naw de wan nia New York a Palestinian thlop tu pol lian ber chuan van tlang hre ta hetiang em hi chuan an lelan tir ngai lo ani likum tir lampo kha New York activist te chuan Hezbollah firfiak pol ho tu na san Nasrallah Israel in na an tha hnuwa khan avuina in khom buat sei rualin in New York a hian an lo buat sei ve to boka tiang chuan America lama hian Muslim pemlut pon tam ve viau mai boka heng ho hian langsar takin Israel do dal nan kalpuya Palestinian thlop na le Hamas firfiak thlop na te langsar taka lantir na hun te pon lo nei photo ni he wanghen Donald Trump hian amalak na lian taka hian US University ranga Israel thilti demna lian taka kalpui te po kha lo nor to a kyang khan in beiton na police tenen po in nor ton na kha lian tham tak takin lo thleng to mi tham tak man an lo ni to bok thina ni puan tur tam tak oma se tun trum chu in do na bur bur lam ni lo deu khan tiang khan kan han puanga ni a Middle East lam ngai ven tu le Middle East politics lo tui pui tu tan chuan in ngai nam tho tura han ngai ta ila ole Israel le Hamas chuan in ka hain kalpui Donald Trump ro man da in ka hai kalpuin mitang in thlengna han kalpui ani kha Israel mi le sa Hamas ten an man nung dam om som ni Hamas ten an chua to a chuti rualin Israel hian Palestinian mi le sa zela tang sang ni zinga jani somwa firfiak pol member ni in dam chung tang tura hremna tok mek te an ni a chung ho chu Israel chuna chua to boka Hamas ta hian ruang somni pariat Israel mi le san man somni pariat kuang nen an thon phei turan ni chuti lain sompakwa thon maba kan lanaya anchin hriat ani talawa iwangin Israel hian Hamas ta hian dilan bo chiani ti in an lom to lo veo maya Israel cabinet chuan Gaza in dona ti top turin vote kan thlak lo ti te tiang thom chu ri chhole nuk to a
tin nge gaza hma hun hi a chiang ta lo viau mai chu hmabak a awm mek te pawh a ni a thil thleng thar leh thu thar te kan ngai chang zel tur ang a yang.